dukurikije uwa gatatu. Dore nguyu wa gatatu rwose. Bagenzi be ari nako bamwishimira rwose cyane. N'ubaye wa mbere, uyu nguyu uri hasi ni wa kabiri. Ngira ngo muri kumureba, uriya uri mu kureba muri kamera zacu rwose. Ngira ngo muri kumureba cyane. Uwa kabiri nguyu bamwita Victoria. Ari nako ahereza uriya ni ubaye wa mbere abanyamakuru bariho. Uyu nguyu muri kureba rwose. Uwa mbere nawe mu bahungu ndamufite, dore nguyu. Ngira ngo muri kumureba. Uyu wabaye wa mbere mu bahungu rwose. Byishimo ni byose ndamufite neza nawe cyane. Uyu ni uwaye famous muri uyu mwaka wa 2024 kandi twaye ikamba mu gihugu cya Norvège. Uyu ni uwaye rutayizamu uhiza abandi bose rwose. Abaye wa mbere kuri uyu munsi, ariko ndizera ko training ari zose. Mwibuke ko bakiza baracyaza ari benshi, ariko uriya mwana w'umusore rwose ni uwaye wa mbere. Ngira ngo muri kumureba. Muri kumureba cyane rwose. Kubw'abantu benshi ntago nshobora kuba nabona uburyo bwo kuba nakegera uruhande rwe cyangwa se umutekano ukataje uhari, ariko ndizera ko niba ndi gukora bihagije kuba namubereka rwose cyane. Umutekano uri aha ngaha ntago byanyorera kuba nakegera uruhande rwe cyangwa se ahari. Dore nguyu rwose ndamufite kuri kamera za Lifetime TV. Dore ngo aragiye yerekeye hagomba kuba ari nako abamufotora baramufotora. Ndamufite cyane rwose muri kamera zanjye. Ahangaha ngize amahirwe yo kwegera uruhande rwe cyane ahari, nubwo bitari kunyorohera kuba namufatisha neza mu maso, ariko ari nako ari kubasobanurira ko training yamutwaye iminsi itari mikeya, cyumweru cyose ari kubitegurira, ariko yari asanzwe abikora kandi anabikora neza. Ngira ngo muri kumureba. Dore nguyu ndamufite n'undi nagize amahirwe kujya muri position nziza yo kumufata zoom neza cyane rwose. Biri wabaye wa mbere kuri uyu munsi, kandi ngira ngo muri kumureba ni igikura nkota. Muhanga cyane rwose. Ari nako ababashinzwe cyangwa se abakuriye bari kumushaka cyane, bari kumwambura abanyamakuru, ariko abona yababereye imfura rwose. Yababereye imfura. Ntabwo biba byoroshye, abanyamakuru ni benshi cyane bari hano, ariko bishoboka byose turamufite. Baramukeneye cyane, ariko ari nako ushaka position nziza zose dukunde tumufate. Bamuhamagara cyane ngo iminota yabarangiranye agire bagende. Baramukeneye cyane rwose, bari gushaka kumwambura abanyamakuru. Bamuretse iminota yirarangiye, ariko ari gukuramo n'inkweto. Bamwambura track
tracking device ku buryo bari kumenya aho ari hose. Barabimusabye kugira ngo kako baba babimwambitse. Impamvu baba babimwambitse nta yindi no kugira ngo baze kumenya aho bamushakira rwose aramutse agize ikibazo ari mu misozi cyangwa se yaguye muri sina agaheramo. Dore nguriya ngira ngo ndamuberetse rwose. Mbereka n'undi wabaye waje avuye mu kindi gihugu. Uyu ni umukobwa w'umunyamerika. Ntabwo ndi kubasha kumufata mu maso ariko uyu ni uwavuye mu gihugu cya Amerika. Uriya muri kureba hariya yavuye mu gihugu cya Amerika kandi ngizera ko bamufite neza nabo abanyamakuru bari kumubaza biratatu bumva uko ibintu bimeze nuko byifashe. Byari ibyishimo cyane byabereye aha ngaha kandi byari neza cyane rwose. Twabishimye kandi n'abakunzi ba Lifetime TV aho muri muraza kubishima cyane rwose. Reka turekere aho tubabwire ngo ciao ciao kandi nizere ko mwabikunze. Turasubira mu kandi kanya, ibirori cyo biracyakomeje ariko dore ngo uyu wa mukobwa naberekaga wo muri Amerika. Eka nanjye murya agafoto. Daniel, can you take me picture with her? Uriya mvuye kurya agafoto no umunyamerika kandi muramubona ngira ngo mwatubonye twose turi kurya agafoto. Umuhungu wanjye Daniel no wari kukamfata ndaza kukabashiriraho nze kukabereka. Byari neza cyane rwose ko tumeze neza turyoshye. Ngira ngo mwabibonye uvuye mu gihugu cya Amerika ariko arahangaha natwifuriza umunsi mwiza ati have a nice day. Hariya muri kureba niho bari kubarizwa amakuru y'uko byagenze cyangwa se uko wabonye umukino wagenze. Ababaye bikura nkota ni hariya bari. Ngira ngo muri kubareba uyu uri kwifotoza w'umukobwa ni wabaye wa mbere. Ngira ngo muramwibuka bari kumwifotoreza hari benshi rwose. Uyu nguyu ni wabaye wa mbere rwose. Ngira ngo muri kumureba rutayizamu mu bakobwa n'uriya wabaye wa mbere kuruta abandi. Ngira ngo muri kumureba rwose. Uriya ni watsinze abakobwa bose rwose. Tunaberekana aho bari kwambarira abandi abavuye abahiganwe bose bariya. Aha niho bari kwambarira bakuramo imyenda bari bambaye ariko turita kuri aba wa mbere. Rwose wabaye wa mbere mu bakobwa ngira ngo kumureba. Hari nako abanyamakuru bakuru cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye ariko biri no kumubaza. Kiriya ni ikinyamakuru cya Folk Brown nicyo kiri kumubaza. Uri hirya nawe n'umusore wabaye wa mbere.
ngira ngo muri kubikurikirana ijana ku rindi, 5 kuri 5 turi kumwe rwose kubereka information ya buri kimwe cyose uko cyagiye kigenda. Kubwo umutekano uhagije no kuba ibintu birimo uburyo bugiye butandukanye, niyo mpamvu twabasha kubigenza gutyo kugira ngo hari abantu benshi cyane mpindukije kamera inyuma nibwo mwabasha kubona bigatangara, ariko ndamufite rwose, ariko nabasha kugira amahirwe yo kwegera uruhande rwe ahari nubwo atari 100% cyangwa se 5 kuri 5, ariko ndamufite. Niwe wabaye wa mbere mu bakobwa abanyamakuru bari gukoresha. Abanyamakuru ni benshi, ariko kugera hariya no kuba wari ufite uburenganzira, urabona babyambariye no mu gatuza kuba barabisaba uburenganzira mbere y'igihe. Ariko ndizera ko ameze neza cyane rwose. Ngira ngo muri kumureba. Ari kwifotoza n'abana b'abakobwa rwose. Dore nguyu uri kugenda niwo wabaye wa mbere mu bakobwa cyangwa se mu gitsina gore. Niwe wabaye famous mu mukino wo kugendera kuri metero 50 by'uyu munsi, niwe wabaye wa mbere rwose. Uyu ari muri ya groupe y'uwa mbere. Uyu ava mu gihugu cya Sweden cyangwa se Sverige nk'uko bakivuga muri aba batuye mu gihugu cya Norway, ariko mu cyongereza ni mu gihugu cya Sweden. Ngira ngo muri kumureba turamufite, umwana w'umukobwa mwiza cyane rwose, yitwaye neza mu gihugu cy'abandi cyangwa se igihugu atamenyereye, ariko agaragaje ubushobozi bwe bwose. Ubu noneho haje ibikurankota ari bo basore. Ibikurankota nibo dutegereje. Binagumye kubibutsa ko ari umukobwa uva mu gihugu cya Sweden, akaba ari ugeze hano usesekaye kubasozereza ku bakobwa. Tugiye kureba ibikurankota, ngira ngo naha kuri TV baba bari kubyerekana rwose, muri kubirebera hano. Ubu tuvugana ndi hasi ya TV, ngira ngo ntabwo mwabibona neza, ariko kaze tuberekere hano. Dore mu basore ngo ubaye wa mbere. Ubaye wa mbere dore nguyu rwose. Dore nguyu. Umuntu ubaye wa mbere mu basore dore nguriya. Uriya yunamye icishe bugufi, ari nako bamuzanira ikamba ryiwe, bari mwambika rwose neza cyane. Niwe ubaye wa mbere userukiye abahungu no mu gihugu cya Norway. Ngira ngo muri kumureba n'umunaniro ari wose, arananiwe cyane, ariko final abikoze neza cyane rwose, kandi ari nako mu bakobwa bamuhereza felicitation. Ibane abakuzi ba Lifetime TV turi aha ngaha kugira ngo tubahereze buri kimwe cyose, kuko mwagize usabye cyangwa se nk'uko tuba twabyiyemeje. Uyu niwe ubaye wa mbere mu bahungu cyangwa se mu bikurankota by'abasore. Uriya niwe ubaye rutahizamu ko twabyita.
abimburiye abasore bose. Ubwo turacyategereje abamukurikira ko mwibuke ko aje kubanye n'abandi batatu, uriya niwe uje umukurikiye, ariko ubaye wa mbere n'uriya wamutanze kurenga umurongo. Turacyafite n'abandi b'abakobwa, mwibuke ko bari basizemo iminota 30 hagati y'abakobwa n'abahungu, ariko uyu muhungu ari n'abakobwa yatanze rwose, mu gihe hari aho bari bahaye n'iminota 30. Turacyari kumwe. Iyi ni kamera iri kwita kuba tanze abandi rwose. Aba ni groupe y'abasore nayo hasesekaye, ariko bahasanga rutayizamu wabo ari uriye uhagaze hariya, yishima cyane ahereza felicitation rwose abafana biwe, arabashimishije ku rwego rwo hejuru. Uyu ni ubaye wa mbere, ariko reka dutegereze kubazaturuka ahangaha bava hano Badfoss bagana Fitness. Ibirometero 60, 50 ejo bazagenda ibindi. Uriya niwe kibamba rwose, ari nako abandi bamwifotorezaho bamuryaho agafoto rwose, basubira inyuma bajya ahantu hitaruye kugira ngo abaha agafoto rwose. Nta kibamba ubasha kubyitwaramo neza, kugira ngo muri kumureba. Uriya wo hagati wazamuye kirashi rwose ibikoresho byabo, ari nako aza kuri uruhande tumubereka neza cyane, tubabwira ko hari n'abasore bandi baza rwose, ari nako bahobera mugenzi wabo, babyishimira cyane, bamwereka urukundo ku rwego rwo hejuru, baganira biratatu. Uva muri Denmark rwose aramuhobeye, amuhereza 5 kuri 5, amubwira ati congratulations, nubwo unyicaje ku gatebe ari kunyeretse ubuhanga bwawe. Aragiye, bamweretse aho agenda yajya kuruhukira cyangwa se gufata akayaga, cyangwa afate n'utuza abanza aruhuke. Uyu nuje none ahangaha uri kubasuhuza cyane, uva mu gihugu cya Finland. Uva mu gihugu cya Finland ari kuganira n'uva mu gihugu cya Sweden. Uriya nawe ava mu gihugu cya Sweden rwose, yarushye cyane n'ururimi we ari kurushira hanze. Reba mu bwanwa uko biba byagenze. Umunaniro ni wose. Kirango muri kureba uburyo ubwanwa byagenze kubera imbeho bari barimo, imisozi bagumye banyuramo yose. Uwo muremure cyane ufite ubwanwa bwinshi ava mu gihugu cya Denmark, Sweden. Kirango muri kubona n'idarapo ku rutugu. Reba umwana w'umukobwa uri kuza mu banyuma. Mwibuke ko hari abasore rwose b'ibikurankota bagiye banyura no ku bakobwa, kandi aribo baje mbere y'igihe, babahashiriyemo n'iminota 30 mbere y'uko bashika ahangaha. Hari amakamera rwose, iyi ni kamera, n'iriya ni kamera iri hararuguru yindi, iri gufata buri akantu ku kandi uko baje bakurikiranye bose, kandi kamera iriho nako bafata amajwi. Nguwo barahageze, ariko igikurankota cyaberetse ko ari igikurankota. Basuhuzanya rwose, bifurizanya felicitation, ariko umuhanga yagaragaye. Umwana w'umukobwa rwose bamwitaho, asa n'uwagize ikibazo mu matako cyangwa se mu ivi. Umunaniro ni wose, ariko abyitwayemo neza. Final arahashitse rwose, keya bazimuhari zose,
zikeya zo kumwitaho, kumufungura ku maguru kugira ngo babashe kumenya aho yarari cyangwa naza kugira ikibazo baze kumukurikirana. Baba babashyizeho udu track device kugira ngo babashe kumenya aho bari. Abahanga rwose bazi kubigenderaho, barabyize neza, bari bamazemo iminsi bakora repetition cyangwa se imyitozo kuri ibyo. Urabona ko ni ibintu baba biteguye cyane ku buryo ku rwego rwo hejuru, kugira ngo muri kubireba arananiwe ariko abirimo neza rwose. Babitaho bariko banabambura udu track device. Turano udu track device baba bambitse ku maguru kugira ngo bose muri batubonaho, kugira ngo nibaza no kugira ikibazo bari mu misozi mu mashyamba baze kumenya aho babashakira cyangwa bamenye ababuze ari bande. Ziriya ni kamera zibikura nkota ziri hara hejuru ibinyamakuru by'igihugu cyangwa se anariko ariyo cyane cyane hagarariye hano cyane. Ziri kamera zibikora nkota zireba umuntu wabashe gutanga undi. Uwo mu gihugu cya Sweden. Det var jag hade så synd som var i platsen och han är där. Men på toppen så blev jag bara stor ställningar där borta. Tugarukira aha gatoya tuze gushaka uburyo twegera ababaye aba mbere, turebe n'uburyo bari bubaganirize abiri atatu tumenye uko byagenze. Victoria Karl sist i högtalaren på Sundsvall. 1 minut och 20 sekunder för att vara nöjaktig. Uriya ni ubaye wa mbere abanyamakuru bariho, uyu nguyu muri kureba rwose nowe uhize abandi. Dore nguwo rwose ubaye wa mbere mu bakobwa n'uriya niwe uhize abandi. Ngira muri kumureba kanze tugire gutyo kugira tubashe kumureba wese. Dore nguyu uri guseka ni ubaye uwa mbere rwose uhize abandi bose. Ngira mureba ni n'umuntu ruveje bamwambitse icyo twakwita nk'ikamba, ahiza abandi rwose abarushije kure cyane. Amashi menshi kuri we rwose, amashi menshi kuri we. Karl har ikke plassering sammenlagt, men hun går inn og tar en fin andreplass, og det blir spennende å se hva arabahize rwose. Dore uwa kabiri nguyu bamwita Victoria, ari nako ahereza umukurikiye felicitation ku kazi kose akoze. Uriya ni umukurikiye mu bakobwa rwose. Bamwita Victoria Karl. Uriya wunamye ni wo mukurikiye ubaye wa kabiri, uriya ni wo ubaye wa mbere, uyu nguyu uri hasi ni wo wa kabiri. Ngira ngo muri kumureba, uriya uri mu kureba muri kamera zacu rwose, ngira ngo muri kumureba cyane yatwitegereje rwose. Ari nako bamwakira bamusaba ziriya sketi zabo kugira ngo babashe kuruhuka, ngira ngo mu kubitegereza rwose. Ari nako bahereza felicitation uje ukurikira, ngira ngo mu kubireba rwose. Dukurikije uwa gatatu, dore nguyu wa gatatu rwose. Bagenzi be ari nako bamwishimira rwose cyane, ari nako bamuhereza felicitation. Ariko uwababimburiye ari wo wabatanze wa mbere, ari wo twakita nk'uwa mbere, ni guhereza abandi congratulation rwose.
mwibuke ko aba ngaba ari abakobwa abagabo ntabwo turabageraho yeah nyango muri kubyitegereza cyane rwose ari nakakuramo bamufasha gukuramo inkweto ababishoboye mwibuke ko ejo bazatangirira aha ngaha bajya Badforce nako bava Badforce bajya Fitness kommer nederst av denne siden Øyre Slind som den neste. Det går 4 minutter og om lag 45 sekunder bak for at Øyre Slinds tid var på 20.32 som vi husker. Her kommer søstre. Fremover. Det er hvor kan vi se. Det satt med 7. Til Øyre Slind. Hakaba haje undi ukangahe wa kane dore nguwo rwose arahageze. Det var 17 minus på sett mot klokka 6, men løpet er en god jo. før klokka 10. Oi, krampe. For Silje Øyrekild så løpte det Akaba yunamye asa n'ugize ikibazo mu kuguru. At kanskje krampa sniker seg i beina til Jetta. Asa n'ugize ikibazo mu kuguru ariko Tromsdal, som nå i denne sammenhengen representerer biraza kumera neza. Ariko uriya uje ubaye wa kane ari muri groupe y'uriya wa mbere ngira ngo muri kubyitegereza namwe ubwanyu murabona ko bambaye n'imyambaro imwe wa kangahe wa gatanu dore ngo arahasesekaye nawe dore ngo yananiwe cyane rwose ahitamo no kuryamira hasi rwose ahise anaryama hasi kubera kunanirwa cyane arananiwe cyane uwa gatandatu nawe murabona ko aguye hasi nawe ari hasi cyane rwose kubera umunaniro kugira ngo muri kubareba uburyo umunaniro ari wose n'umunyamakuru mukuru w'igihugu cya Norvège aba ari hejuru yo kubitegereza cyane ari nako n'abandi bananiwe mu buryo bushoboka rwose. Turundi nguyu hano turamufite n'uwa karindwi atari umunani nawe arananiwe cyane ku buryo bwo hejuru ku buryo buteye ubwoba naho mugenzi we wundi aracyari hasi we sinzi ikibazo yagize ari nako groupe yiwe iri kumuba hafi muzamura muhobera rwose cyane mwereka urukundo rwiza cyane bo ari nako ababishinzwe kubitaho bari kuberekera aho bagomba kuruhukira no gushira ibikoresho byabo kugira ngo babashe guhereza umwanya na rugari abandi babashe kubona aho bari buze gukurikirana imikino yaba iri buze kurangirira cyangwa aho bari buze gushikira. Mwibuke ko dufite uwa mbere ari uriya uri hariya bambitse ikamba mu gatuza akaba ari we ukiri kuri top. Baracyaza rwose baracyaza ari benshi. Dore ngura dufite n'undi. Vi ska fortsätta att ta emot löparen här efter vart. Vi tar en pytteliten kunstpause från Stikebua. Ari nako abahereza ska göra intervjuer på fredag. Akabongera umwuka På grund av kugira ngo uyu muri kumubona rwose. Och det gör det lite utspelande här. Så vi akabongera umwuka kugira ngo abashe gutora kamitende. Wa mbere mu bakobwa ngira ngo muri kumureba dore nguriye uyu niwe wa mbere mu bakobwa bwose niwe ubaye wa mbere ngira ngo muri kubibona helicopter yaje bari no kubirebera kuri TV uwa mbere yaje hariya arimo kuzenguruka ari gukurikirana na helicopter tekano ku buryo buhagije som har fått inn i løypa, så det har vært perfekte forhold også å gå forrest i dag for Astrid Øyre Slind. 3,5 kilometer igjen.
Yes, hariya muri kureba uri buze gutanga undi hariya niho uzaba utsinze hariya nyine niho wa mbere ari buze gushikira dagen etterpå. De skal jo gå i kabiri morgen wa også. gatatu kugera ku wa gatanu ngira ngo muri kubibona umukobwa witeguye guhereza ibihembo uwa mbere n'uyu nguyu uhagaze hano wambaye iriya mwambaro ndizera ko nabo babwiye uriya mwambaro bawita bonnet. Bonnet ni umwambaro wabo bambara mu gihe cy'umunsi mukuru wabo cyangwa se igihe cy'ubwigenge independence ya Norvege, niyo myambaro bakunda kwambara cyangwa mu gihe habaye confirmation ni umubatizo, twabyita nk'aho ari umubatizo. So reka dutegereze abahungu bacu baze cyangwa se abakobwa maze tubashe kubaherekeza uwabaye wa mbere cyangwa se uwarushije. So turizera ko turi kumwe kandi turizera ko kandi biribuze kugenda neza siko bimeze. Ubwo ndizera ko muri kuhareba, reka njye kureba ko nakinjiramo hariya imbere maze helicopter yaje reka ngere hari imbere turebe ko ninjiramo imbere. Skilöpning genom hela dagen här uppe och jag är den som cyklar upp båda. Jag stoppar. De är där. Men säkert inte cyklar i spåra. Och det lägger fantastiska spåra. Så blir det inte... Och det är inte väldigt för dig. Og vi nevnte jo også på start, og som publikum her ganske kjent med, begynner å bli ganske kjent med reiseløpet, startet jo i 1958 etter initiativet fra Ove Stole Reisa, sjef for flyttasjonen her på Bardufoss, med dette løpet som gikk vekselsvis sammenhånd fra Bardufoss til Kjærtemoen til Bardufoss. Det var jo et militært arrangement med militære ferdighetsprøver underveis først. Deretter har jo den sivile utgaven tatt mer og mer over, men vi har jo beholdt en del i den militære delen med militære laster. Så vi har jo både eliten i 50 km, vi har turløperne i 35 km, vi har jo også trimmere i 35 km, og vi har også militære klasser på både sivile og militære ski på 35 km. Så folk kommer jo i mål her i løpet av hele dagen. Det her er altså en så bra skidag i Nord-Norge nok en gang. Ja, det är helt fantastiskt, och när vi får kanske över 1000 deltagare som går i dag på direkten, i tillägg till de flera hundra som har gått QL-kodelöp tidigare i uka, så är vi i färd med kanske komma upp mot en 13-1400 deltagare i reselöpet. Det är fantastiskt att att arrangörer ställer till det här flotte väret och i tillägg då. Ja, vi ser på den store skjermen her at det bare er 5,4 kilometer igjen til mål. Sinze ngira ngo muri kubareba hariya mu bakobwa nuriya over 2 minutter for Astrid Øyvind. Mu bakobwa nuriya rwose bari kuza neza cyane. Og ngira ngo muri kubareba. Og også avstand til nummer 3 Flessen er ikke blitt nok av min vil det være en ulokkelse da vi ser Astrid Øyvind i det ene bildet, og vi ser i tre i det andre bildet. Nabari gucunga umutekano. Ikke blanke ski, eller går ned blanke ski, det gjør han. Vi spenner og ser, men det er en annen tillegning av hod som er helt interessant. Denne bussen har man gått mange stigklasser i Asjovaten. Mange! Men han har aldri vunnet. Men han var nummer 2 i Birkebeinen i år. Han var nummer 2 i Vasaloppet. Han var nummer 2 i Lavio-Monela. Han var 3 i Macialonga. Han var 3 i Lamelesta Criterio. Han var i fjor nummer 2 i Sønne. Han var nummer 2 i Birkebeinen i fjor. Han var nummer 2 i Bandasta Criterio i 2022. Han var nummer 2 i Vitlevis i 2022. Han var nummer 2 i reiseløpet i 2019. Kamelen prater om, Svansen er fremste, hele gule lua, Johan Ho, og snører det hele. Han har aldri vunnet skider, men du hjelper med han er nummer 2 på Møra. Det er som kast på nummer 2. Ja, ikke hvilken side, jeg har litt, er du også med.
til det store som indikerer, som det står, Klein. Det betyr at vi om ikke så veldig lenge skal begynne også få de siste mål. Vi ser Thomas Ødegaard som er nummer 4. Det er han vi har i grafikken der, Ødegården. Som vi ser Nordbyg for Nygård, eller første by som vi skal få med i slutten der. Nå har vi studert dette by som vi har snakket ganske mye om, går jo med klassisk ski. Men det har gått i lag ganske lenge der. Så ser jeg seg tilbake med noen andre som kommer. De har 12,50 kilometer igjen for 12,6 kilometer igjen. Og det går side om side med mer nedskoling og andre oppe på kampen. Skal vi se, oppe på Halvor Hilja, der var Valne 3,40 bak. Herman Paulstad 12. Ja, vi har kanskje ikke tatt en liste, kanskje Stavås var 7, Tillemann 8, Tore Styrstad, Valstad Loppningen var 9, Andrew Mørker 10, Erik Valnes 11, Herman Paulstad 12, Kasper Johaug 13, Anders Rige 14, 15, Rune Skøy Mathisen, Petter Staksson 16, Johan Kjelle 17, Jokkestrøm 18, Jonas Styrstad 19, Erik Gode 20, Morten Erik Pedersen 21, så vi Sulten Hovland 26. Og så blar vi nedover lista, og så ser vi det at det er klart i tillegg til den som er høyest opp av de lokale løperne for Tromsø-sykkelklubben med 44. Han er tross bare 2 plasser bak Jan Thomas Jensen. Men Jan Thomas Jensen er tidligere verdenscup, ikke tidligere, men som har gått masse verdenscuprenn i år for Norge. Han faller tilbake til tidligere lista rundt 42. mann. Andreas Nygaard er nummer 46 i 94 tilbake, og da er vi oppe på Halvor Hilja. Der faktisk vil jeg få sett på 4 passerer andre som er viktig, kanskje Thomas Gifta og Erik Nikolaisen. De springer ikke, de går likevel, så vi føler nok at det er tungt i Oslo. Men det viser at de beste i verden også går fiskeveien når de står opp de bratteste mekene i Oslo. Så vi skal nå skjemmes over. NRK kaller det faktisk for fryktelig bratt. Det er jo ikke å ta i alvorlig. Det er fryktelig bratt. Nei, og her er hun Astrid Øyreslin. Hun har gått godt ifra resten. Vi begynner å nærme oss skoggrensa, og hun har, vi ser ingen bako i de bildene som akkurat nå, så hun har nok fått en luke som kan være behagelig. Hun skal sette seg i hockey med Grønledal. Da har vi filmteamet her som skal ta spurtprisen. Som dere hører, så er det lite bråk av skuterene. Vi kjører elektriske skutere. Altså det arrangementet her har jo en sånn bærekraftmål, og det blant annet så brukes det elektriske skutere i den grad man har fått tak. Så får dere se det også. Ja, nå har dere vært gjennom der en gang, så dere skjønner godt hva som skjer. Dere ser helikopteret på tur. Det betyr at guttene er veldig nært. Får jeg beskjed at løpere er på vei inn i rød. Helikopter ubwo yamaze kuhagera ni ukuvuga ngo bari mu nzira. Reka nze mbereke helikopter dore ngiyi muri kuyireba rwose. Ubwo helikopter igeze hano kandi ni ukuvuga ngo bahageze. Dore ngaba ariya baje rwose ndabafite. Dore ngaba ndabafite. Aba ni abasore, mwibuke ko aba ngaba ari abasore ntabwo ari abakobwa. Abasore barabunguka cyane bishoboka rwose, uretse ko abafana n'abaturage batangiye kuza imbere cyane kubera abasore cyangwa se bo barabanguka cyane, ibintu byabo birabanguka rwose. Ngira ngo muri kureba uburyo bari kugendera mu marushanwa rwose ngaba.
iriya helicopter muri kureba hariya hejuru ni iya gisirikare, iya gisirikare ngira ngo muri kuyireba iri kubarindira umutekano. Og så kommer en av de, nå har vi nok en tromsløper inne i rundt svingen her, han Sigve Belonisen. Han har gul lue, og runde svingen, han bare 17 år. Han Sigve, han... Nguriya mwana uri imbere ngo afite imyaka 17, niyo makuru mbashe kubona. Og her har vi flere tromsløpere. Han siste mann i følget her med rød lue er også en tromsløper fra Harstad. Andreas Schelle. Foran han fremst i en køa ligger Julian Johnsen fra Bardufoss. Torolf incoming. Og så har vi nok en junior i svingen her nede. Det er han Ask Jørgensen fra Harstad. I tillegg så nå begynner det å komme litt løpere av både dem som har helt nummer og dem som har de her trådnumrene. Aba bose bo bari kumwe, bari igikundi rwose, bari hamwe, nta gusiganwa bahatanye kabisa bikabije. Ngira ngo muri kubabona. Ja, nå ser dere ordføreren i Bardu er på tur mot klubbhuset. Han har svart dress med blåe bein og armer, og han passerer streken. Uyu wa gatatu wa mbere, wa gatatu wo nguwo ni uwaha ngaha turi wa Bardu, niwe wabaserukiye. Heia på. Ja, det her han har tydeligvis lyst å gå løs på det her. Ja, Torolf vil ha drikke. Han ser etter drikke og får det her servert. Ja, veldig bra levert. Her fikk ordføreren drikke. Det var godt å se. Og så har vi Ni ukuvuga ngo bariya bari kugera hariya kubera ko ari abana ba Bardu. Ngira ngo muri kubabona hariya, bariya bari hariya ni abashinzwe kubahereza icyo kunywa kugishaka uwo ari we wese, ariko cyane bita kuri aba bambaye imikara kugira ngo babahereze icyo kunywa. Ya bariya abantu bari hariya, uriya mu mama urabona ko ari guhereza abahereza icyo kunywa kubera kugira ngo abongerera ka energy cyangwa se kafe. Uyu muri kureba, uriya wambaye icyatsi kibisi ava mu gihugu cya Swede, uriya ava mu gihugu cya Swede. Dore n'abangaba bose, hari n'ababa bavuye muri Amerika, muri England, muri German, hose mu bihugu bigiye bitandukanye baba baje baserukiye ibihugu byabo. Mbese urumva umuntu igihugu kiba cyatumye ni umuntu ubushoboye cyane, cyangwa se bizeye ko ari we ugomba guserukira igihugu, udashobora kuba yabatenguha, niwe baba bahisemo kuba bazana. Uwo mureba ni umunyamakuru. Aba ni abahungu tukiri kubereka, reka ze tubereke abandi bana baje, bose baje bameze neza cyane. Mwibuke ko helicopter yagiye, helicopter yamaje kugenda. Iyo imaje kugenda no kuvuga ngo ibigiye ikurikira abandi bose uko bari kuza, cyangwa se igende bacunga umutekano mu nzira bareba ko nta kibahungabanyiriza urugendo rwabo. Ja, da har han i hvit spraglete drakt. Han har sovet hos meg i natt. Han Nico, han er fra Davos. Må du kjøre på, Nico. Heia på, heia på. Ngira ngo muri kureba hariya rwose niho bari kubahera icyo kunywa. Gjennom hele vinteren. Uriya mumama uhagaze hariya, ngira ngo uriya wa green muramubona, afashe icyo kunywa n'uriya wirabura. Bariya bafashe ibyo kunywa kose kubera ko baba babikeneye. Uriya mwana uhari hariya n'umumama, icyo akazi kabo bashinzwe ni ukubahereza icyo kunywa bakagotomera, barangiza bagakomeza urugendo. Agakombe ntago birirwa bagira gute bakitaho, bahita bagataho hasi kugira ngo bakomeze urugendo rwabo, noneho barangiza bakagira bakaza kubutora ababishinzwe. Rwose muri kubibona ko mba nabashakiye ibintu byose bishoboka kugira ngo
Så han har da gul hue, blå dress, og henger på han og heier på han Håvard. Heia, heia! uwo bari gufana cyangwa se bishimye bavuga heya heya, ubwo ngubwo ngo yiyumvisha hose heya, ahita amenya ko ari we bari gufana, bari kongera motivation cyangwa se morale kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ukuntu hariya bose baba bahagaze hariya ni abafana. Line har gult pannebånd, går i amerikanerdress i dag. Uriya ugiye gufata icyo kunywa ni umunyamerika. Uriya munyamerika ubwo ufashe icyo kunywa ni umunyamerika, ari kukinywa. Uriya uri muri myenda isa ni umweru, ubururu, umutuku, uriya ni umunyamerika, yavuye mu gihugu cya Amerika aje gukurikirana aya marushanwa, ubwo ni igihugu cyamwohereje. Ngira ngo ni ukubareba, uyu ni umujamani. Må bare heie på dem. Han har kledd seg godt med bøffen godt opp og skravlete drakt. Uyu wambaye imikara yavuye hano mu iki gihugu cya Bado. Uyu bari gufana cyane ni uwo mu gihugu cya Bado. Uwo muri kureba ni umwana w'umukobwa nawe waje wivanzemo. Ngira ngo muri kubareba bose abari mu marushanwa. Aracyari kubitaho nako kunywa rwose. Nå kommer virkelig den store gjengen. Og etter hvert her nå så skal vi prøve å stoppe folk og prate med dem hva de syns om løypa. Aracyari kubitaho n'icyo kunywa. De her ser ut, det er litt for travelt, vi skal ikke ta dem. Abo bose muri kureba. Vi må bare følge om det er noen kjente som vi kan heie på som jeg har. Hari abafunitse mu mutwe, hari abatafunitse mu mutwe, bose bitewe n'ubushake bwabo. Og her er det, går du unna på safta. Nå går du unna på safta, så må du bare jobbe med saftfolket. Her er det folk på tur inn i, og her er det vi ser de har teipet fast sånne her gjeldbare på lårene, akkurat som de proffer. Det er bra å se. Uyu asa n'uwananiwe rwose, ariko nagera hariya agafata kuko kunywa Og her har vi gukora han kandi tende. Sebastian Caro. Sebastian Caro er runde her nede. Sebastian gikk jo ski når han var aldersbestemt, og nå har han gjort et aldri så lite comeback med et reiseløp. Det er stor respekt av Sebastian. Speiler etter kjente ansikt her. Her er det både lokalt og kanskje internasjonalt også, som passerer med i svingen. Heia, heia, heia! Hari abari kubaha kukunywa rwose, bari kubaha kukunywa maze bakomeze gahunda zabo mu marushanwa barimo. Baracyari benshi rwose, baracyari benshi cyane. Ja, nå fikk jeg jo nesten lyst til å gå skirenn, og det er sånn her. Med solfaktor og god stemning. Vi ser om vi greier å få prate med noen av dem som har gått der. Tubibutsa neza ko ari abantu baba bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye, muri Amerika, muri Germany, muri Bwongereza, igihugu cyose cyerekaniye n'igifite ibi bihugu byerekaniyemo na neje nasino. Murabona uriya yaragize ikibazo cyo kuba yagwa, ariko habuze gato abashe kuba yazanzamuka cyangwa se yabishira ku murongo. Kandi rwose asa n'uwananiwe, urabona akabaraga ntabwo, ariko araje
Skal vi se om hun har tid å prate kanya med oss. abishyire ku murongo namara Hva heter kubona du? ako kunywa. Her er det første gangen du går, Tøyri. Yananiwe cyane rwose biramugaragaraho ariko God tur videre. nareba uko yashyira afata ko kunywa nk'uko nabivuze abonye ako kunywa kugira ngo abashe kubona imbaraga zo kongera kumusubiza ku rugamba ariho. Baba bananiwe cyane iyo ariko bashyizemo ako kunywa ka kafe Nei, nå cyangwa har se jeg funnet en kandidat vi skal prate med her. karabafasha Har Rune Tellefsen som bare vil gjøre seg klart til intervjuet her. Rune er i gul hue, i svart og blå skidress, på tur inn i svingen her. kugira ngo mwabitegereje ubu bivanze cyane Skal vi høre om han Rune vil prate med oss. Ja, han må bare legge seg i køa. Ja, Rune, hvordan har det her gått? Det går bra så langt. 13 ganger i dag. Hva du sa på antall? Det går ikke 13 ganger. Ja, respekt. Ja, han er like ung som meg, Rune, og hvordan har forholdene vært så langt? Helt perfekt. Appelsin. God tid. Gleder meg til onsdag. Og han gleder seg til Orta. Da får vi bare heie videre på han, Rune. Da må vi liksom prate litt med hvorfor hun har rødt nummer på i dag. Jeg må gå rolig. Jeg klarer ikke å gå sakte. Jeg klarer ikke å gå helt sakte. Og nå har jeg for mye klær på meg. Jeg må stoppe og kle av meg der borte. Ja, men da må vi spørre hvem du er og hvor du kommer fra. Og du har tatt med deg sekken. Du har god tid da, kanskje? Jeg har veldig god tid. Det er første gangen jeg går tur. Jeg vant klassen for 2 år siden. Jeg heter Jorunn Murberg. Og for dere som har ført med litt, så har Jorunn vært i idretten i masse år. Sånn at da får dere bare heie videre på Jorunn. Og hun har i god reiseløpstradisjon tatt på seg sekken og går over fjellet. Heia, heia! Så må dere ikke glemme å støtte de der lokale aktivitetene som foregår her nå, både i forhold til hundekjøring og alle de andre aktivitetene. Dere må ikke begynne å gå hjem nå, for nå har vi fortsatt noe vi skal heie på, og så har vi alle de tingene vi kan gjøre utover dagen her på Stormyra. Så får dere topp oppvartning fra den 9.
kommer et sånt her felt, det er selvfølgelig den gule hua. Den gule hua er blitt et sånn symbol på Troms Skikrets sine løpere helt fra 80-tallet. Så begynte man å gå med gul hue, så har det vært en del andre klubber og sånn som har prøvd seg litt på det der, men da har vi på en måte prøvd å skubbe dem unna og sagt det her er våres. Så på landsbasis er den kjent, eller verdensbasis egentlig, den gule lua blir en kjenning, og det er jo Barduels i lue også, er også et gul lue. Nå til løperne. Han Emil Persson er den som leder an her i feltet i dag med start nummer 71. De starter jo etter med han Kasper Stadås og Andreas Nygaard. Andreas Nygaard har start nummer 73. Han stiller jo i en rød-svart drakt. En av de største guttene i feltet. Dere vil nok se han. Han vil nok ligge litt på lur kanskje i feltet, sånn som jeg kjenner han. Og videre så har vi Johan Hoel, som er en spennende løper. Og så i tillegg har vi norgesmesteren fra litt tidligere ut enn de andre. De er enda et lite stykke unna. På TV-sendingen så har vi passert Trafostasjonen på tur inn i Rysløypa. Av erfaring så vet jeg at vi ligger litt etter på TV-sendingen, så vi må bare henge litt på i forhold til å følge med. Altså helikopteret vil ligge litt grann foran dem, og dere ser jo det. Og for å få opp sporene der det kommer litt snø i dem, men det vil jo være mer aktuelt når vi kommer ned av Grønlidalen. Der har det vært, de siste dagene har det faktisk vært litt vind på fjellet, så de som har vært der oppe har nok opplevd at det er foksnø i sporene. Og er på tur hitover, og de er på en lang snor, løperne. De kommer foreløpig med Fleten fortsatt i tet, med Anniken rett bak. Så har vi ikke sett enda hvor de lokale løperne ligger, så vi får bare følge med dem som var over start nummer 40. Jeg skal kanskje repetere til dere det. Det er jo spesielt interessant for oss at vi har Julie Hammer på start nummer 44. Vi skal prøve å følge med henne. Og så har vi jo Ingrid Andrea Gulbrandsen fra Sørøyta som buri kintu cyose uko kiba kimeze. Bo ngira ngo muri kubona hejuru hariya helikopter. Helikopteroverlopp, så da begynner vi ser ikke stadion enda på sendingen på TV, men vi må bare vi hører helikopter ngira ngo muri kuyireba. Her på stadion. Dore ngiyi vil si at TV-sendingen ligger 30 sekunder bak, så her har vi dem. Nå ligger han til Sportobjør, og ser grønt nummer. ubwo yaje hano ni ukuvuga ngo ibintu biri hafi gutungana kandi ibintu byose bari kubikurikirana 100%. Ubwo ni ukuvuga ngo iri gucunga umutekano wabo, kandi dore ngaba ari abaje. Reka duhanga amaso aba ngaba kuko nibo batuzanye ahanini. Ikirango muri kubareba. Og det ser ut som det ble som vi hadde spådd. Det er jo Anniken som går inn her. Barindirwa umutekano na helikopter ngira ngo ngaba uwa mbere nguyu muri kumubona. Uwa mbere nguyu rwose ndamufite neza, dore nguwo arakasi korosi aragiye. Nguwo uwa mbere, abakurikira ngabo bose muri kubareba uko bimeze kose. Aba ngaba bose nuko bari kugenda bakurikirana. Ubu bari mucyo bitwa amarushanwa. Aya ni amarushanwa y'ibihugu bigiye bitandukanye. Buri gihugu cyaje gifite umuntu wabo bizeye cyangwa se umuntu utsinda mu gihugu cyabo, akaba ari we baba bagiye bazana kugira ngo aze akore amarushanwa mu iki gihugu cya Norway naho. Turabafite ubwo nitubona helicopter imaje gutsimbura igiye ko tuhita tugenda kugira ngo tujye kubacungira hehe, tujye kubacungira ku ntuze aho bari buze kurangiriza aho twababwiye Bardu, kubera ko twe nta kamera za drone dufite ngo turaza kugira gute, turaza kubakurikirana aho bazaba bari kujya hose. Uwa mbere ngira ngo mwamubonye, dore nguwo rwose. Abangaba naba bari mu nzira yabo, aba nabo mu kindi gihugu ngira ngo
ntago bamenyereye ino misozi y'inaha ariko baba bihanganye ibishoboka byose. Ngira ngo muri kubabona abangaba baba bafite n'abafana babo bakeya baba mw'ibi bihugu baba baraje, ariko ngira ngo muri kubareba rwose. Ni ukuvuga ngo Da har vi flere løpere inn mot passering her. Vi må bare henge på dem etter hvert. Sånn helicopter abanyamakuru iriya moto muri kubona iri kugenda hariya ni iy'abanyamakuru. Cyane ko hano hari ibinyamakuru bigiye bitandukanye rwose, cyane na hamwe na Lifetime TV ko hatanzwe twahageze rwose kugira ngo tubahereze ukuri nyako, sibyo? Mwababonye abana gusa bari mu bintu byabo bitoje imyaka myinshi, ngira ngo ejo bundi twarabiberetse tubereka uburyo bahera ku bana bato bazamuka ku rubyiruko, bakava ku rubyiruko bakagera no ku mikino y'abantu bakuru. Iyi ni iy'abantu bakuru. Aba kandi duhereyeho ni abakobwa, ntabwo ari igitsina gabo. Ubwo abagabo nibageraho cyangwa se abasore turaza kuberekana. Uyu nguyu we turabona asa nk'aho ari wenyine kandi yanananiwe, ariko ari kubikora. Uyu ni 34 kandi urabona rwose yabyitwayemo neza bishoboka rwose. Mwibuke ko aba ari abana b'abakobwa, aba ni abana b'abakobwa rwose. Ibi ni ibintu by'imikino nk'uko tuba tuzi icyo bita football. Kumva ko abafite n'abari kumuhagira cyangwa se abafana. Her har vi en svensk løper som kommer. Uyu muri kureba cyangwa se aba babiri bava mu gihugu cya Svanske cyangwa se Sverige, Sweden. Aba ni abaswedeni. Aba babiri bombi bava mu gihugu cya Sweden. Ngira ngo muri kubareba ni abana b'abakobwa rwose babyize neza, babirimo neza. Ni ibintu bitoza kuva mu bwana bwabo kugera bageze muri iyi myaka barimo. Ngira ngo uri kumubona, uyu turamufite. Uyu ni umuswede cyangwa se ava mu gihugu cya Sweden, ariyo Sverige, inaha bayita Sverige. Dore nguyu rwose ndamufite rwose, ndamufite wese. Ndabona uburyo bakata ikorosi nk'abana babyize. Ariko asa nk'aho ari we uherayo rwose niwe wa nyuma, umuswede. Aba ni abakobwa barangije none ahangaha. Ubu tugiye gutegereza igitsina gabo cyangwa se abahungu cyangwa abagabo. Ubu twizere ko turi buze kuba turi kumwe natwe ijana ku rindi, sibyo bantu banjye abakunzi ba Lifetime TV. Hari imbeho byatara, ariko nemeye kuvuga ati ngomba kuba ndi hano kugira ngo tuze guhereza ukuri cyangwa se duhereze abakunzi ba Lifetime TV ibirori nk'ibi ngibi ntitwabura kutabibahereza. Murakoze cyane, reka dutegereze abahungu.